manipod kani Kabsat Hilda sa napod no nagantintay patangatangay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Hello mampay kani Homer Alamo, Ryan J. Gutierrez, dita paniki Tarlac, kani Dalyasat. Kastiman di ko na ni Kabsat Hilda. Dear manang biyanang, talo kami ngagkakabsat kat agtawon kami ni itinasuro ka 50. Siyak ti buridak. Dua kami aba kiti kabsat ko alalaki, kat timat may isa pa kabsat ko, may isa abalo. Da kami iti kabsat ko ababa iti pagtarayan, da ito istoryak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Lukasta, pinanawa mo ti pag-abangan nyo nga apartment iti syudad, Mildred? Wan manong Romeo, awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda, ta isursur ko iti balbalay, tapno addamot pagsapulak Ay ketala, makamuka ading kaw. Talo tayo nga ruda, ngagkakabalay dito family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Agkakabala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, adakad kadwa me kani manong Romeo. Woy, tangay baak kami kani Hilda, balo kamay. Agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya day, Jay? Ni, Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam. Nakabakasyon kayo mat. Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Ije pag-abangan mi, tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon je manugang ko je anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya. Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon, Nana? Kumpurmiditan, basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga rod. Ay kat, nasaya tata na panunot yung tag naidmanan dito yung lugar tayo. Ganitap no adda kadwa nagiti dua aba kakakabsat yung dita balayda. Ay, atuhin ti sabon, Nana. Ay, agyamanak. Ato'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka, Nana Hilda. Tanabalo kayo manan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata, Nana. Kasla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata, tanasi kaso kayo itibagiyo, Nana Mildred. Agyaman na balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yaw. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasungbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamutuna yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga rod ti mangan, manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise. Saan ata agdait mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate maik-exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso akanayon ti panaglingot ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga baggy pants, manang? Ay,
Awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan ammom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada abagi pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo ammo ti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang te kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta ammom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agararam kanyak. Nga oray baloak, tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen nak no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsika, awan pa'y uray maysa. Uray hanak nga agas-asawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't ang makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Ay, apay kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailangan agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Han mo matman nga ipilit nga agkaruprupa ta, Manong? Saan ka ibagang matikasta? Katisomot nga mintiagpaiswa ading ko. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Isong ako na nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata akong kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawit ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmig ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat datutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hanak nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta dayit. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang Mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo? Sairaw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya? Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya te mang-entertain iti tao. Baliwam te umay. Nya. Sumrag ka, Sairo. Nay. Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumrak ka nga rudan, Manong Sairo. Nagsiksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo ulit nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klunan nakngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat ti agdardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapanan titawain. Bakit kan lakaitaan. Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, Jesus, no anyas ti imbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mo't nakasagana, Sairo. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabaling armam. Ay isaan, jak sumapol iti sa balay.
Taasi ka lang tinangriing, itinabayagan anak turog ariknak nga agayat manen. Bola. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya magdato nga kaldero nga agtin agpailang mag. Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na day tano at da umay agarom kanyak sayro. Ay, sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot na ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabakat nga minabalasang. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwar? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matante December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita akman itari daw, kati. Ne, mat gayam tede nga kalugaran mi data. Oy tede, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang nga oras mo, Nana Hilda. Harana ko pa ni Manang mo. Ay, ni Manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay awan, siyak ta day to'y balay me. Ang oray awan ni Manang kuakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliyawak to nga ron ti umay nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Anyat katawam nga didi. Ay, kwa. Pasutikan ta na ita, panagkatawak na. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga ako, nagmayat ti kansyon na. Ngam hindi, nag-request akman maditi kansyonan. Apay, ada pa'y plano maya makiasawa Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awisak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanya. Kasano kat papintas kamot ngamin na papintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan kabagis ngam silang akitaan. Bado ngamin ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok la kano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklat ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimat man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaeng kan nga ag-drive, Insurunak ngamin nilakay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginan samot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan.
Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan yung. Agpaiso ma, hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay iti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ah? Ay, katuan, nana. Ay, naimbag man, tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wan man, manong. Ay, di ba, amom drive. Kitwain, nabayag mo na driver, akiday. Isurunak man nga ron, manong. Uray tangdanan ka. Ha? Ay, kitwan, lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mo't, manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam, manang. Ha? Han mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni manong sa erote malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong sa ero, papanam! Ha? Ay, si kamot gayam na ita, Hilda. Adamit lugan, ma'am. Wana, ginatang ko, in cash ko. Umaya ka na lumugan, papanam nga menaya. Ay, ikwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni manang ko. Ay, ikwa, umaya ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit ten Mildred. Kadigdigos mong sapay. Wala. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklatak at talaga kanya ading mo. Hilda, nadamit lugan nan kit amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mertan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang, Mildred, Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam, Nana Hilda. Kilat mo na bimbak nang ka. Wana, jak nga may naagparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay. Inak man agmarket, tedi. Ay, makilugan akman, Hilda. Ne, apay nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Nagpintas ka ngamin, Hilda. Imbag man tanadlaw monday ta. Wan nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano, kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no iso dati mang surot-surot kanyak. Itartarayak to pa iso da. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayon. At dapay ativ yung ubingan iti kastangar aramidin niyaw. Baybayan yung aminan na kita sutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo. Kat no sardinon to, ti pakaitan naman niyo. Tababakit kayon. Anya nga Hilda. Paklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Agyamar Hilda. Kunak no awan namnamak. No adda kwartam dita. Agkasartakit din. Apay
Apa nga kwartak ngay? Katamumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang tag gastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam tidat daton ko nga ayat, Hilda. Tano awan namnamak, agsubli aklangan kanimanang mo a Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti-text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga ko nada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ta da inspirasyon na. Kas lang ang makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayon ang matan ti makilugan itilugan ni Hilda. Katno si kati makakada, makiluglugan ken kwa na. Danunam pa ijibalay danno kwa. Una, ta ar-arkila ag amapan agpalingkay. Imposible Agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam pagarkilam. Agpalpalibri ka kid di Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, da sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka matalaklakayan. Kat no sakti inaklon na. Hanan ka. Apay nga agsipat ka ngay. Ay, dahito imay. Ay, nahusto dahi tan, Teddy. Sayro, apay nga aglaban kayo. Di mo't agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahito a tao. Ay, kwa. Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, pagsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lugo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang magdagita nga duwa. Liniklikak nga ro dagiti duwa ket jakun nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakes numamon dati inaramid ko. Kat uray ti kabsat ko saan mata na nagawat iti lalaki amang sarungkar ken kuana. Kat ti matlugan ahulhulogak insublik tajakon kabalan na bayadan tajak matan makatrabaho taadon ti marikrik na iti bagik. Alakastan tugayem mo Hilda. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, iti tunggal maysa.